Ọjọ́ mo bi akọ aba emra Okuman radio na Okuman TV. Say dey to wiase ne Ghana man nyina anim say afewe nyame adoma on the first day of October 2023. Okuman Fufu Festival ebetimi atofam ewo Kropon Akuapem shoe fabric anim ho no ehun popoye ene ehun anamontua ana yetu no na enne onyankopon adaroma yebepiem ewo the Hunters Bar ewo Larteh kwantempom a ofro ede akọ Larteh kromu no na opanyine oda ba ya no high gg edia obia ede frɛ no enesa na anopai yetimi aboapua no ewo the Hunters Bar ye ba no so no yabeto no ankasa why na so ye bia dano ne beko so wo shoe fabric anim ho no festival no tese fufuo no enkate kwan nkrakra aben kwan abunabunu otwe wo yuo jey enwa ebire ye de be wo so wo film na de nyina atimi akonkan ha na te say nyame adomo good Okuman Fufu Festival ba so wa ho ana oh my ahobua papa den bi na wo de ebre sada no sada ne de nyema mede eba ne bibi te say otwe akrante enkwan ene apese enwa imre wo se obombofo ne dia ne nam ye den ehugya so na oba ha ampa enokwasem se oba free fufu festival na wa obehu niema ye de eba honom wa mba dia na wanu ho papa ebise we ye afe ade imre nso ya de afe ina eta ye den eba nti imre no afi mekan ebi wa ha sesi a metumi de aye den akire mu enwa wo ho akrante wo ho sesi a nti ya meka sei nti ya ya krado a hwese imre ne so a wa obeba no sa niema nyina no ubenya bia ye den edi wo honom eyehu se ye ba ha no yehu se fu je local international nyina sada no stand no obo ne bia bi sen se na me ye ne say nsefo ba ubenya nsefo local gini so no ube den ubenya bia ye den anom wo honom nti no se wamba dia ubenu ho papa nti obi bia mbo ne ho modern say me customers ne ade obi bia wo fi nkran kofo dia na ade abrochiri for mombrao na festival dey wamba wenu ho papa o hanom no dabe na wo ye adwuma ndamu ni nyina me ye adwuma efi say aduan dey every day bia ye didi nti ndamu ni nyina days ni nyina ye adwuma ye bebo 8 ekono na aduan aye ready hagigi wo ka say 8 ko na aduan ben na wo ye ne ha fiti Monday kopim Monday no aduan titru aye wa ha ne fufuo otwe nkwan akrante nkwan apese ene a confirm enkwan a benkun so wo ho obi wo ndi fufu nti na benkun so yade a abre na no ebi ewo Hunters Bar ha okay ye fa say Okuman Fufu Festival ya wie wadua na akonkrofo dodo mpa nti obi pese eno achi oba ha na bi a obefa ba akomienu miense bi na bi ho no betimi de atodwa wo number bi ne mu hia wo ma frɛ yo me number me wa wo betimi de afrem ye 024 26 35097 Hunters Bar yo Hunters Bar e wo yefa Hunters Bar ufi benkum esane people no nsubon ni mo hono a wo ba be fro people no pa udu hono pa enyo bi na be ka kire se na hono mo ndua no fe ne koko ase wo benya baby atran no wa wani beje keke from apam so be den e be fa wo hu ze ufi hono man se wo call Larteh na wo call Larteh no na ye tese yesu ko gina assembly man ezo mu tie tese fufu wura ko gina assembly man no na me kan say charity begins at home bibia de say o start efifia akwara watumi aye toilet woni fie that means obetumi aye wo abonten me ka say me ametumi asibi wo fie madwuma yi mu a me ka say abrofo ne ade ba ha no nti bia bia ma ye bi sesi a me ka say be 1 month ni a me ma ya wie nti no ade a metumi akoya amansan so ede nti right now no enra me corrance kakra me do ha almost a mini problem nti ha ya ye do ba bia ye say hi a me ka say obi a say hi gigi ya na ekọ aka the electoral area hagigi ni egusu ene twetwe ye nkomo no the Hunters Bar CEO bankroller je say onu na so de fam nyina wopra na je say Okuman Fufu Festival eba so on the first in obabi na mpese wode Larteh kasa no eto nsa frɛ wo ma waburu kire wo ma wo fie wo ma wo nkran amano obi a se wo mra Fufu Festival no on the 1st of October nti for Larteh kasa no Larteh mria ho kweti am yo mo be oka yo Larteh sen iji abrochire sen me kurebe ya na Okuman Festival mo man we se o member aka kebe wo boyo pa osokwa abomoden ane abe amba
akabe ania bebo toko sronko kura ete abenya hu fridge ete mo ajiba aka nyem so unya usa wonya hu free nunya twaboa unya kwen unya dowa unya moakuya ekebe also cha confirm nukra wonyebo sa amon free festival mo ase so amekrobe ani abrochire sen krese kofodi ase ifa obo okoya bomodin abe okebe okoma free fufu festival mo ne omba in fact we si bi beso papa pa ete beso sononko wombe mo ani akakebe wo hia oyo pa hunters bar yo hi Gigi me adi birima alabirimo ha Gigi ne mom ne brie sabre ha Gigi ne twinkomo asemo ka ho Larteh kasa mu nyina se obi bia emra full festival ni bi on the 1st of October 2023 your shoe fabric anim ho and eye okoma full festival no edeba enipa makoma apim 1000 and okoma radio no okoma TV ehwo mu a ene yakobo ho no mosipe ye do ya urade nyakopo be de ebe hye anya sam ketwa hi eye ja omu no akore se wo asem bia pese oka ede kire Larteh man Ghana man no kwapman nyina yo asema me kan de kire Larteh man Ghana man fo nyina ne say mejina asa ya semre member yi se edu imra SSM mba no woto a won kai hi Gigi ana Mr. Jima George na won to aba ne yeden emma me na adwena nyankopon de ama me na mentumi emfa embo a Larteh efo na enye se Larteh fo nkwa na medebo Ghana fo se obroni ba Larteh krodu anim na se otuminya ana otuminya metumi aboa na watumi nya jane bia papa akwa eto Larteh fo anim eto Ghana fo anim nti so obi kura sa adwene bia mombua no no ye dey onko de ofrudua pa no na ye dey ye pia no nti mesremo Ghana man Larteh man mombua na obi wo adwene bia mikura sa adwene ya mombua me na mentumi enko na mentumi mboa Larteh man ne Ghana man ha Gigi na wade ase awie no em se yesi bakofo enkyere odamfo nti e baaye no ye wo se aboafo a wo mo bo ha Gigi wo mo so ho ye be se ne betwetwe enkomo nti yaba ababedu the hunters bar wo Larteh kwantempo no mu afo na ofro de akọ so wo no mu ni nyina okoma radio fufu festival yede ebre Akuapem any Ghana man first day of October 2023 free nipa 1000 ana ye hwa mo se de kan no oyuo otwe enkwan jeze apese bibia pa bia no wiremunam de ha Gigi ono na ye IGP ebe wiremunam a ono ye IGP ana empanyifo eta na ha waji fa bibia we emre papa ajese ha Gigi we nyina na ye de bo na e de ko okoma fufu festival no Pacho Odini say I saw your friend me ya baby. Ya baby ha Gigi ne yire no wana say na damfo na say. Na yire keto anu me. Okay ha Gigi wadaro ma oka keto de o yire no ma he. Ba ko. Wo ya adwuma mfisha be say ni. Be miensa. Den den bi na mo ye ha won kasa na wote won ti cheche ma en kwan ben ni number na wo ye ha. Ya wa krante o twen wo ho apese adabo bibia nwa umre nkwan bia ye bia be lai soup ebunabunu nkate ye ni nyina bi wa ha de men sonko na mo be ya ma yen da no on the 1st of October de na mbo ya ebe ye sonko kura efi wo mo a troubles ahodo na eba ne ho ye be ye Larteh nkwan Larteh lu se Akuapemfo abe nkwan wo ho lai soup be ba ebunabunu be ba na otwen bibia je se nwuramu na bia bi ebi ba to bi anya kra no siesi ne hu ane na asanka a o de beba won safo no watesi bi da mpa cho you man kakra me hwe man safo kakra safo ha Gigi na okofa safo no e de aba no na me ka say emre no life one we life one when you dead we emre life one na ye beto ye the hunters but na we no ye man ka ha ye be go di adase ye okoma radio anything no ha Gigi na de safo no e de aba no boguso the power boguso what's it power bem we be nyina bi natural bibia kama abebe wudi
Ababewu de. Koko wu. Ababewu de. Koko wu. Ababewu de. Koko wu. Ababewu de. Koko wu. Hunters bar so won say hunters no ye dɔɔso. Nti ye den a ye benya nwura mu na mo bia ye den. Ama mo. Nti mamu nsuro kra. Okuma Fufu festival. De hia na wasanka. Okuma Fufu festival. Ye hia na wasanka. Mo nyina nka mbom. Okuma Fufu festival. Ye hia na wasanka. Okuma Fufu festival. Ye hia na wasanka. Ah, no hia ni asanka. Sabre de ye di ojane awodi nyina no efi ye the Hunters Bar Larteh kwantempo no mu. Hajiji ene da no. Team e ba ye no me di kwa me da ko and afi the ever blazing Dr. Professor DJ Zikibi and afi yenwura okore waka na bem na de nyina atumi akonka. Sabre de ye no besi ya na ya se de hia bio koswa na tie Okuma Radio 97.1 na Okuma TV so bomode a na subscribe na share na comment no bi so intimi hwe bi Okuma Radio e de ye ni Akuapem ani Akuapem anu full festival no de e free hello